qabla saqamik fayyaate sammadhu odoo dhukkubni sittiin dhufne arraan tana akka wariin jenne nu cufaatu warri as jiru dardaroota fayyaa teenya tana saammachuu qabna malee dardara kashlaphee ta'uu hin qabnu akkunumatti yeroo isaa nama waan hin jirre dabarsu filima laalaa nama dabarsu kubbaa laalaa nama dabarsu amman tana waan meeqaatu jira intarneeti jira internet sa'a meeqa irra taa'u hin barbaachisu kana cufu yeroon akkana jiru ani internetiin faayidoomin siin hin jiru anis numaan faayidooma garuu hangam takka gartee kaa galgala guutuu salaata subii qatti dhabdu yoo taate funyaan hin namarraa haboon sin jedha fayyaa ta'e tana saammadhuuni yoo ati fayyaa qabu kana amma rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam guyyatti raka'aa 12 sunnaa salaataa nuun jaan akkasimi guyyatti namni mu'minaa tokko guyyatti raka'aa 12 sunnaa salaatu qaba keessaawu nuti xaalibal ilmiin sunnaadha jennee tuffachuun qabnu abadaniin sin jaa maaliif namni milkii fadhu maal jaan ulamaa'in salafa alayhim min allahi ridwaan waa sadii haa godhuu jaan namni milkii fadhe waa sadii haa godhuu sadan san keessa diliilee xixiqqoo akka gurguddootti haa laaluu diliilee gurguddoo akka kufritti haa laaluu sunnaa akka farditti haa laaluu meelaan dilii xixiqqoo akka guddootti guddoo akka kufritti sunnaa farditti haa laaluu amma san salaataa jee kasimi zuhurii dura 4 zuhurii booda 2 meeqa haya maghriba booda 2 ishaa'ii booda 2 subii dura 2 12 eegasii bareedduu takkaatu jira yoo akkam xiqqaattee salaata witrii halkan keessa ta'u ishaa'ii booda ta'u raka'aa takkaan cufuu qabnaani namni mu'mina rabbiin anaa fi isinuu mu'mina dhugaan waa godhu raka'aa 13 guyyatti salaatu qaba yoo xiqqaatte kana ammaan tana odoo si dhukkubeetii miti yoo imaltuu deemte akka nama salaatetti rabbiin jalla jalaalu rabbii sii barreessa akka nama ati yeroo biyya kee jirtu fayyaa qabdu maaliif ati gaafa fayyaa qabdu waan kana godhuu turte isniina khamisa 13 14 15 sommanta imaltuu deemtus guyyaa san akka nama godhetti malee ammaan tana yeroo keenya waan hin jirretti dabarsinee akka ijoolleen garii namni garii jiru gartee guyyaan fuudheen tuubadhaa guyyaa dulloomnee maarree hajjii dheenaa laa obboleessoo akka ammaan tanatti siif hin galmeeffannuu maal jechuu ammas maaliif beeytaa san cufa turu fayyaa ta'e saammadhu dhukkubaan duratti yoo ammaan tana nama gaafattee milkii jechuun maal jechuudha yoo jetteeni namni garii maallaqa qabaachuudhaas hin jaa maallaqa qabaachuun milkiidhaas ta'uu mala yoo abbaan itti beeke yoo abbaan itti hin beene hongoo ta'uu mala qissaa nu cufarraa hin dhokanneetu jira qur'aana keessatti qaaruun akkam ture maallaqa qabaachuu ture garuu maallaqni isaa jahannam isaa bite laal waliyaadu billaa ammaan tana fayyaa qabaachuun qananii guddoodhaan sin jaa waan feete godhuu dandeessa mee obboleessa kiyya nan deeggartu odoo waan takka hin taanetti gargaarsa nama tokkootiin maletti ati lubbuu keetiif ifiif dheeyxee sagaraa seenteetitti bahuu dandeessa saa wallaamaasa nama meeqa akkas godhuu hin dandeenye jiraa bara takkaa obboleessa kiyya sagaraa seentee harka keetiin ifirraa baastee yeroo gabbaatu alhamdulillaahi rabbil aalamiin jennee ni beena garuu siddiiqul akbar abuu bakrin siddiiq radiyallahu anhu wa ardaa gaafa tokko yeroo sagaraa seenu eega sanbooda yeroo gabbahe harka isaa garaa isaa gubbaa kaayatiti alhamdulillahi rabbil aalamiin je qananii ilmi namaa irra hedduun ilmi namaa dagatee jeetan maaliif yoo dilcorraa dheexee ilaalte dardara akka kiyyaatii fi keetii kana paaraalaayizii tahee kanaan keessaa baasan hin jiru laal amma fayyaa qabaachuun wallaahi qananii guddoon sin jaa qananii guddoo waan ati carraaqqatte xiqqoo haa taatu 20 haa taatu 50 haa taatu guyyatti waan si geessu takka si kanninan wallaahi qananii guddoo nama qananii jiru nuti maalitti beena nama makiinaa qabu nama mana viillaa keessa galu ni jiraa miti waan akkanaa seena garuu tanaa miti amma rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam maal nun jee barlaan milkii yeroo himu beete
نمني وان أركتين أماس قمدوك أبا تنا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في الجامع وابن ماجة في سننه والبيهقي في شعب الإيمان من باب الأمانة حديث خنا قرين علماء سند إسات ضعيف جانين قروا علامة الألباني حسن إسناده كما في السلسلة رحمة الله عليهم رحمة واسعة شوف إسانيتم من حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربي معافا في جسدي عنده قوت يومي فكأنما هيذت له الدنيا بهذافيرها جي والله المستعان سنجا نمني غنمت سيني منكم إسن الرا آمنا حال نغيتين في سربي حواس إسا خيست ور إسا خيست معافا نغي قدما حالتين في جسدي قام إسا خيست نخاته الريبا خيت الرا إجتي لمي إنجرديد harka kayti sini gota onno nagay jirto boleso indahu qut yawmi qallabni isa khaguya kha isa biratti jirat 20 hata to 50 wan guya kayti kharran tan ittijiratu alhamdulillah wa thumma alhamdulillah niqab akkana ma addunyan gutun magole isitin isa wolitti qabamteti namni addunya gutu arkate rabbi isa galaton fachu hin qabu haya wan sanir raqala rabbin islamumma isni khanne islamumma sani isa galaton fachu hin qabno garte fayya nuti qabu odo dhukumni dhufe garte kana nungone sammachu qabnu gafa tokko taarika tokkon isnima namni tokko tujjara odo makinaadhaan deemu jiruuti makinaan isaan gara galteetiti warri isaa irraa du'e inni ammoo paaraalaayizite qaamni isaa guutuun obboleeyyan kiyya mataa isaa malee irratti laamshoye garuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa shufeerticha isaa san najaa baase obboleeyyan kiyya ka islaamaa inni kun maallaqa kaash qofa kaash ni beetanii kaash qofa meeqa qaba ni beetanii doolaara miliyoona 600 qaba doolaara miliyoona 600 kaash qofaan sinja yeroo kana paaraalaayiz yakkaan sinje qaamni guutuun irra laamshee mataa qofaatuutu sosaan amma shofeertichi isaa kuniisi warra ahlus salaahi wal fadl warra nagayaat warra sadarkaat isa kanan dhisne isuma qofaatuutu isa tajaajila jolle taga qaba san biyya biraa jiran heerumanii jiran ammaan tana yeroo garii haa sossoo jenneemi akkunumatti ciisee jiramu kam asfaatuutu isa nyaanyaata obboleessa kee qaamni guutuun irra laamshoye akkamitti if hooqa obboleeyyan kiyya islaamaa gurbaan san dhufuu qaba gurbaan san yeroo dhufee shufeertichi isaa akka dhufetti namana akkana naa godhii hin jettuun qaama isaa dhiqachuu qaba nyaachuu qaba salaatuu qaba eegasiisiif dhufa galgala keessa faanatti kaatii nin qaanfadhaa jee isa kanaas dararu san booda maal jeeni beeta ajallakumullah eenyuutuutuu harka kiyya takkichaa naa deebisaa doolaara miliyoona 600 kaniin isaaf kannuu je ammaa naafi ati ifinooytu kafeete bar garuu hin beeynu yeroo dhabdee beeta assihhatu taajun alaa ru'uusi al-asihhaa laa yaraahaa illa al-mardaa fayyaan tuni isiin tun taaja mataa gubbaa kana mateessu garte nam takka fayyaa tana hin agaruu je nama dhukkubsataa malee ammaan tana dardara ka dhukkubsattu sitti hin fakkaatu garuu namuu dhukkubsatee ni beeka hatta matummaan si dhukkubnaan akkam si gooti odoo fayyaa qabnu tana saammachuudha odoo dhukkubni nutti hin dhufne gaafa ammaan tana fayyaa qabnu yeroo dalagaa gaarii gaariitti heddummeessanne gaafa dhukkubsanne sani dalagaa teenya rabbiin akkasumatti nu